mapinawag di tiang ngeringira tuh ide dan sarang sami sani nenten boleh tugas ngarap liatin napi watane kangge watangan wine di tiang nunas mangde amalingi haja bos. Artinya lunas, mangde sarang sidik ya, sarang sidik. Tidak lunas sering sanetiosan mangde melingih, kampunan berkeliuran kan. Tidak lunas melingih sarang sami, melingih ngiring melingih. Yang bisa jodi ke siang bos, info setel lagi. Bade. Bang, kecil ya, sakti lu ya. Ah, kita Riki kita mangda. Iya. Hilang jabon iki, batu bantan iki di street. Makin awak di tiang wanti di tiang madon ulinuni sampun sane nenten boleh tugas di tiang nunas mangde menang wiatin ngedoh yang akidik ya. Ini nilai duitnya mangde memargi yatin wakal duitnya mangde memargi. Pinawa kering para penonton sarang sami sanewetan dari mulidana kadang sabuti wiatin sane tiosa minabdo manduning sane ngaya rahin mangkin dados watangan wine boyo wetan tios mawaste jero kira gitu kawan yang matur sane dados ngayah dados watangan wine boyo wetan tios mawaste jero kira saking desa Semargo mangkin dalar burun ini amatur ringi ratu idedani sane uning wiatin melajah anenuh nesti indrayana rarisan sampun sendokan kawisesan nyane iriki dalar tidak matur winten ring desa sane tiosa nonton raina mangkin rarisan cendokan sampun kawisesan duwene iriki di tiang nunar talar sane uning lun rangit desti tarjadu saking Semagong saking Banjarangkan saking Bakas rarisan dikira roh maya duwene ya diatur nenten minapun nenten burun rahinu mangkin wiatin nenten burun iriki dados penyang talar wiatin kali rahinu rarahipun yenten mercidayang mararah watangan sekali niki rahinu mangkin
dados tapakan nyarikan dados rarah standar minati yang matur yang tapakan nyarikan katos sasa yang dados titiang rarah pinirian selaku cane membawasan rahina mangkin yang jakti mawi sese iratu idadane saran sami apa mintan tanar asa pucina saling undang iratu idadane rahina mangkin titiang mawaste imade suerte alias Pak Beruk Mantri Pasar iriki ring desa dusa yati aston iratu idadane tapi kali tiga matur sane madolat ring desa dusa sane melajah dan lo berarti teranggana rarisan magian sampun dengan bongen yentan mersidayang rahina mangkin benyang dados sijang rara male kali rahina dados sijang rara titiang nyados auku duine titiang banti ngayah pelayane pokok titiang asa hudap kena inggih minate yen wenten jati sane nonton diri kisane nampak pisan gumantine jaki nintone manyak duwene wiyatin watangan duwene rahina mangkin dados tapakan nyare dados titiang dados udan asa endan niku gumantine pengentan benyang bungkur sekali titiang sekali sane sampun ditangkuru titiang matur titiang ring pasar ritan kalu wenten ngerahun titiang yang jati uning wiyatin melajah lu deti saja tu rarisan ritan kalu mangkin titiang nyatu melayani kewikan iratu idadane sareng sami iya niku sampun patut sekali wadah kadek paswarga nggih sire sane gumanti wikan prajaning lo ada jirang jane mendan iki sampun wataan ring kalangan duwine urusan pendoran sedua tanah sebeda langit nggih Pak Dek Swarga sampun ngalanin sane ngayah hari ini makin urusan kualikan titiang buru-buru ring iratu idadane sareng sami rarisan pangten rugi melajah saking suwe pisan yen ini watangan duwine dados taler yen tan mercidaya watangan duwe titiang nyadil sederene watangan duwine jagi kesakitan duwe dina titiang demen rarisan titiang buka kartu mantan titiang asa hutap yen enten mangkin titiang rarisan sampun gitu gerah titiang ribet sarkusan iki yati astun wengi sadi kalu rarisan margian kewikanan duwe pengten bocol yatin pewikanan itu antuk melajah antuk pengide antuk penumas atau yen enten mercidaya berduwe guru wiyatin duwe enten sane ngajahin rarisan sampun margia kewisesan duwine titiang nyangkre pengerauh iratu sang sane wikan andaluh terang lesti titiang matur ring iratu idadane sareng sami banget pinunasi tiang ring iratu sareng sami sane nenten rezeki mangken tuh angka kitik ring layon duwine wiyatin watangan duwine sebaline sane do titiang lunas mangken ngijenen galah atau margi kenten samputan ngadeg ring tengah-tengahan margi
Tiga lunas ringsane nenten kusudi atu ngarap otang duine mangke nenten ngarengin wawan tidiang matur sane nenten medui tugas jagi ngarap otang duine mangke nenten ngarap nenten Pasar